Hare Krishna. Can I start? Yes, Prabhuji. We are recording shlokas, important shlokas from Srimad Bhagavatam. We are in the 10th canto. Now we will record from 10.9.21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 10.9.21. Nayam Sukhapo Bhagavan Dehinam Gopika Sutaha Jnaninam Chatmabhutanam Yatha Bhaktimatamiha. 10.12.11. Ittam Satam Brahma Sukhanubhutya Dasyam Gatanam Paradaivatena Maya Shritanam Naradarakena Sakam Vijahru Kritapunya Punjaha. 10.14.3. Jnane prayasam udapasya namantayeva jivanti sanmukharitam bhavadiyavartam stane stita shrutigatam tanuvang manobihi ye prayashojita jitopyasitaistrilokyam. 10.14.4. Shreyastrim bhaktim udasyate vibho klishyanti ye kevala bodha labhyate tesham asau kleshala yeva shishyate nanyad yatha stula tushavaghātinām. 10.14.8. Tattenukampam susamikshamaanaha bhunjana evatmakritam vipakam hridvagvapurbhir vidadan namaste jiveta yo mukti pade sadaya bhak. 10.14.29. Athapi te deva padambujadvaya prasadaleshanugrihita yevahi janati tattvam bhagavan mahimnaha nachanya ekopi chiram vichinvan. 10.14.58. Samashrita ye padapallavaplavam Mahatpadam punya yasho murare Bhavam budirvatsa padam param padam 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 yad vipadam natesham. 10.22.35. Etavajjanma safalyam Dehinam iha dehishu praner arter diya vacha shreya acharanam sada. 10.29.15. Kamam krodham bhayam sneham aikyam sauhridameva cha nityam harau vidadato yanti tanmayatam hite. 10.31.9. Tava kathamritam tapta jivanam
कविभिरीदितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम